gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'Alou Mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Mari sama-sama menepuk pada sirah kepada Allah yang mana Pak Suput yang mulia adanya Allah mentenggebi kepada adanya umur panjang sehat badan sehat pikiran sehingga gudanya Bamadung panitia beserta penonton dan sponsor dapat melangkah tiba stadion Monskudung dalam rangka turnamen bola kaki Piala Abdesi Cup 1 tahun 2022 Kabupaten Aceh Timur. Selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan ke hari raya dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili para gisi yang ada di Aceh Timur mengapresiasi, mengucapkan ribuan terima kasih sehingga tu seluruh jarak dan dule luntuan ucap ribuan terima kasih atas dukungan Bandung sehingga pelaksana acara yang besar. Anggarannya Allah swadaya. Piala menyo lebih kurang gila mu. Jadi nyo lebih gila. Dia piala bergilir. Jadi kecamatan yang cok piala orangnya insya-Allah tahun depan dia akan menjadi tuan rumah untuk tahun ke depan. Lagi aplaus juga. Mungkin untuk kita akan baca yang dapat lunas sampaikan lebih dan kurang berubah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnamen sepak bola Piala Abdesi pertama saya sangat apresiasi. Ini merupakan
tonggak pertama bagi Abdesi mengadakan kegiatan olahraga yang luar biasa. Kami juga mengucapkan apresiasi Abdesi ini, turnamen sepak bola ini berkelanjutan. Setiap tahunnya kita dukung Abdesi mengadakan turnamen sepak bola antar kecamatan se-Aceh Timur. Mudah-mudahan dengan ini, kegiatan positif ini banyak menimbulkan atlet sepak bola Aceh Timur yang unggul. Kami mohon dukungan juga Abdesi dan Forkopimda. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan lagi Piala Abdesi yang kedua di tahun 2024. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Kecamatan Bedawa meraih juara 1 di ajang turnamen bola kaki Piala Abdesi Cup 1 tahun 2023 Kabupaten Aceh Timur. Dan yang menyerahkan hadiah, kami mohon kesediaan dari Haji Farul Razi MIP selaku Ketua Komite 1 DPD RI dan Sekjen BPU Abdesi Pusat. Dust yourself